blagodaću Tvojom. Dobro ste došli u hram Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog. Da će Bog da ova iskušenja mi ovako objedinjeni i sjedinjeni oko života svetoga Vasilija prebrodimo i molimo se Gospodu da urazumi sve one koji su u srce svoje stavili zlu namjeru da otimaju ono što je Božje, ono što je crkveno. I upozoravamo ih da to zlo ne čine, da ne navlače prokletstvo na svoje domove i na svoje porodice i na svoje potomstvo, ne dao Bog.